So, itata for the next 2 months, i-discuss ko kada kayo maipanggap iti ministry. Ministry. Praise God. Talagang one click, di pa nang ibagat ta realization. Ermi nga nag-submit kayo mo, digiti realization nyo yan te group chat. Praise God for that. Okay? Halos awan member tayon nga nag-submit. Amin halos ayun, ready to main, perme. Digidihan nag-submit ide, pati itan ag-submit na mo tayo. Thank God for that. Now, let's talk today about ministry. Sino iti dapat mangubra iti ministry? Pastor lang ba? Kuno kasama pa iti miyembro? Kasano ti mang trabaho mangubra iti ministry? Digiti sa ludsod nga sungbatan tayo. As member, dito bagat priority kanya kasi mag-ubra agtatights and offering at siyak ba? Priority ba dapat di ministry kanya? So, di kita ti posible nga sa ludsod. At kaya't kung once and for all, maawatan nyo, tapnon makita yo, no anya iti kunati apo, kan ka nga miyembro, maipanggap iti ministry. Okay, banta di Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Ephesians chapter 4 verses 11 and 12. Okay, basa iti Ilocano, damot dito screen dito English. Kuna na dito ket dagiti daduma in kabil na nga apostol. Ket dagiti daduma mamadto. Ket dagiti daduma ebanghelistas. Ket dagiti sabsabali papastor ken manursuro. Ama ipaay ti panakapaan anay dagiti sa santo. Ama ipaay ti aramid ti panagserbi. Ama ipaay ti panakapatid ker iti bagi. So, in verse 12, talo ti makita yo. Di trabaho ti pastor, di epekto na kadagiti miyembro, kundi resulta na iti buo nga church. Tubaliktadan tayo ti sitwasyon, ti church tapno agbalin nga natibker, masapol ti miyembro, amuna ti agserbi. Tapno ti miyembro, amuna ti agserbi, rebeng na nga di pastor, isagana na digiti nga miyembro. So if I do my part as a pastor and you do your part as a member to serve, the church becomes strong. And there are many churches today who are very weak, who are not making a difference, who are not expanding like they should because the members never were taught of their role and responsibility. They thought Christian life is just come to church and sit, raise your hand, and worship God, go home and do your own thing. But is that really the plan of God for you as a Christian? You've got to put in mind that God has a plan for you. Number one, to save you or to be saved. Not many people have not yet have come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. Many people are not yet saved. In 8 billion, perhaps, 1 in 8 people is only saved. Siguro, iwalo nga tao, mesa di tagakabsat ti na isalakan. Alagad, that's just my estimate. It could be fewer. Why? Because the devil is keeping people from getting saved. So, the plan of God, hinaharangan ng dyablo para ang tao ay hindi maligtas. Now, praise God. Ikaw ay naligtas. Number 2, to be set apart. Anak ka na nga sa unti set apart kakabsat. Masapol nga hang kayo og kakaabay. Ada dapat baget na. Set apart. Amen? Yun ba? Ang ibig sabihin ng set apart? Sabi ng Bisaya, you need to be set apart. Okay? Set apart means sanctified.
to give you a word is, once kakabsat nga naisalakan ka, ti aramidan ti Apo, ti kayat ti Apo, mas-set apart, meaning that you will be changed. That you will become different but not distant from the world. Hindi ka naman nag-testimony ni Brother Noel, kat inulit na J point nga, talo ti changes ti biyag ko kunana. Talo. One, ado dagiti na ikat kanyak. Asla ko mati bishop kunana. Na ikat kanute ABC na. Ano di ABC na? Alak, babae, kasino. Oh, na ikat. Okay? So, bigiti ka numot babae no kwa, alahan ang baga ni brother, dala kang gak nagtestimonyo nga kapitan. Bigiti ka numot ladies, kat CBN ko na na, JC ka numot chismis ko na na. Well, dalipatak JB, ngam JN kat nager, ko na na kakabsat. Anyway, so ABS, CBN kami di dyan. Okay, naikat ka no, naikat di ABS na. Kat nasukatan ti, ano dede ko nanan, tinaisukat kat CBN ko nanan sa. Oh. Church, Bible, nalipatak ti enang. Ngam, DJ kakabsat ti example, it is set apart. That's the plan of God. Tapos ko na, tina-change kanya kat deto'y panagbadbadok. Kasi, ituyak lang church tayo nga nakasurusuro nga agbado nga formal. Agasam di bado nang may nakigimong di kalman. Nakabarong nga dete, usi long sleeve, red. Nakausa. Sana ko nagat, this is sponsored by Brother Dexter. E dete mo islaks ko, kuna na sponsored by, kuna na. Tapos di may ikatlo nga nabalbaliwang kanya, which is the most important, perspective. Di pa nagkita na hindi pa nagbiag. That is set apart. Number 3, God's plan for us is to serve. To serve. And then number 4, to be sent. Okay? So nga, ti question ita, yan na kadeti upat, itinasurusuro mon. Siyempre, save kan. Number 2, set apart. Anamot ten tinabalbaliwan ka. Number 3, nasursurum ka din iti ag-serve. Haampay kakabsat, deta ti sursurum mo. Deti mo to be sent kakabsat, iso deti iti soul winning tayo nukwa. O, nahan nyo pa amot ag soul winning, masapol. Na masursuro tayo, aya, ti ag soul winning ngayon. Pritan agibunong tracks kakabsat ti pangrugrugyanam. Kasi no hamo ubraan deta, you're not fulfilling God's plan. And if you are, the reason why you are not fulfilling God's plan is because your mind is full of your own plans. Hamo ma-fulfill JJ plano ti Apo, no tinagyan ta panunot mo, kabukbukudam nga plano nga kabsat. Isong itata, agpanunot ka, ituloy mo ti kasta nga biyag nga planom lang, wano rugyanam nga ikaso kat aramiden ti plano ti Apo kanta. Nalakat ag desisyon ti panagbiag, no ti plano ti Apo kakabsat, iti guiding force iti biag mo. Are you listening? Dito yung kakabsat ti pang-exercise ang iti, he must increase, I must decrease. Dito di pang-exercise am iti not I, but Christ. Again, dito di pang-exercise am di for to me to live is Christ and to die is gain. Aging gana nga haanga di gito'y nga ubanag iti ubram ken han nga isot exercise mo tabiyag mo, iprak-practice mo, kaya't na nga sa uwan kakabsat, bukod pela nga planom iti mangidra-drive tabiyag mo. Ano lang kasimple. Basahan tayo man ulit. Anati dapat nga ikaso tayo kakabsat tibiyag tayo. Number 1, to be saved. Okay, kamutan. Next, to be set. Grow. Grow ka. Take off the old and put on the new. Number 3, to
serve. Eta kakabsat dapat. Amin nga ikarkararag kang dawdawatom ti Apo. Dawdawatom deta, tapno makapagserbi ka pa nga nasaya at kingkuana. To be sent. O, tapno, may sent ka. At darating siguro ang time. Kaya nga daduma kakabsat kat maipurwak to the mainland tapno mangrugitay ti HBBC. O, dagay nga dati tamawi, takayo ti pangrugyanan ti Apo dita. Big Island. Kakabsat. Kasi deta ti kayat ti Apo hangka lang nga amam no church ti pagsasaritaan kam. Ubay ka, ngam ti kumad ti Apo kat go. So no kam laeng ti data mindset mo, Sunday Christian ka lang aruda. Kat ti Monday to Saturday, kat iso di JJ go ta Great Commission ka. So no tila practice mo Christian life, you only come to church but you do not go and share the gospel. You are only a Sunday Christian. If you want to be a daily Christian, practice going. You do that going. Share the gospel every day, kakabsat. Whoever people you meet. Dakat grocery. Ngamnohan mo, ubraan deta, tinagyan ta panunot mo, di kita ilata, bukod mo, biyag mo, kakabsat. Eta upat iti dapat nga, among no agsaksidak lang nga pastor nga mang-help ka da, kaya mang tulong kanyayo ka da, iti upat. Then, napintasan. Kasi, nuhan nyo maisistema ta panunot yun, iti upat, I cannot go further. Kas lata ubing, nuhan na mo pe, amo agbasa kakabsat, kasi no ag-improve, di pa nag-eskwela na. So, akala dito, tatagat high school, di na pa mo agbasa. Oh, high school ka noon, grade 7 and grade 8, di na pa mo agbasa. Kasi ano nga maadal na tadigit aralin panlipunan, tada science, di na mo agbasa, at tada ito nga rod, sistema itang ipasamlat tata ubingan. Oh, di JT Rigat nakakapsat tata dati after the pandemic, adot nakalabas ti pandemic, di na mo agbasa. Kasta mo ti Kristiyano, Uray kasanong kabayag mo a Kristiyano, nuhan mo na isistema ta panunot mo dito. Umay ka na makikimgim mo, hanggang tabiyag mo is full of your own self, your own agenda, and your own plan. It's about time nga ibabuhay mo dito, He must increase, I must decrease. How does Christ increase? Do this. Ikasong dito upat. Iso tikam ti plano, dito ikakabsat, dito upat. Okay, now let's move. So, dito ayan da ita nga point kakabsat, kat dito serve. Ayan, serve. Now, let me teach you, may panggap dito pa nag-serve. Kaano nga ag-serve? Kasano ti ag-serve, sino ti ag-serve? The word serve in the Bible is also the same as the word ministry. So, every saint is a servant. Ibagayo man go. Every saint is a servant. Every member is a minister. Deta kathan lang nga truth nga ibagak kada kayo kakabsat. But really, you have to make that your life. Ministry in the Greek is diakonia. Rehan nyo kopyaan dito yung kakabsat. JGJ points to latan. Let me read it for you. Ministry in the Greek is diakonia, which means serving others with God's love. Paawatan yun to ita deta. Ape nga dapat agserbi ka. Using the gifts He has given, I will also show you the spiritual gift for the good of His people, the building up of the church, and the glory of His name. So, daamin dito, the definition ti ministry, panagserbi, ang nagtugtugaw, no diket, agtrabaho. Ano ti ay aramidem kakabsat? Usarum dyan ito di apugan ka. O, adaman lang ito di apugan ka. Nukunam kanyak awan, kuskusit ka, ada ito di apugan ka. Kat iti pagpaayan dito nga ito di apugan ka, pagimbagan ti sabali nga tao. Salud-sudak mangging ka. Ikabayag na nga Kristiyano, pag-Kristyano, sino't miyembro nga natulungan mo. No awan pa'y tinulungan, hamo pa inubra, DJ kayat ti apugan ka. Again, agsubliak ka DJ, prinsipyo nga ibagbagak. Amom no apeng awang panunot mo pa nga tumulong ti tao. Kasi tila nagyan ta panunot mo, sika. Siyak.
No na-save ka, iso deta kakabsat ti kaya ti apo nga maikat nga sakit ti tao. Di panunot nga, siyak, 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 siyak. I, me, and myself. Kati kaya ti apo, Christ, Christ, Christ. Deta. Oh. Okay? So, for the good of His people, anat ibunga na, no amin tong galmaysa, kat aramidan na ti pagimbagan itipada na nga Kristiyano. The building up of the church and the glory of His name. Awatan nyo? Kasla ti pamilya deta kakabsat. No, adamay sa nga na tumultulong. Kat mangmangan lata, isupay ti kapigsaan nga mangan. Isupay ti mangibus ti kadakla na pasat taikan. Kakabsat. Diba? Madinga plastar ti pamilya deta. Di ngamin. So, no agdalos ko na nagat amin dapat tumulong pati ubing. Amin, tumulong. Di kat nakamay mayat kakitan ti may sa pamilya. Na amin tumulong tapnon ti kastagat alis to ti trabaho. Now, there are 5 facts you need to know about serving God. Okay? 5 facts that you need to know about serving God and the ministry. Number 1, ti panagserbi ti apo kakabsat. The keyword is, no apay nga agserbi ka, it is your response to His blessing to you. Di pa nagserbi, ket response. Di ko na natin Tagalog, ket tugon. Oh. So, serving God is your response to His blessing to you. Amoyo, ano na yan? Ha? Oo. Okay, bayatan. Deten lang na tayo kakabsat, itihan nag-respond. Am I correct? Deten lang na tayo itihan nag-respond. Iso nga no si ka Kristiyano, kat hangkaman laeng nga agserbi iti apo kakabsat, you are spiritually dying, if not dead. Kasi automatic iti Kristiyano nga makabigbig ti kinaimbag ti apo, kengkuana. No nakitam ket naiparik na ni apo ken ka, no kasanot kinasayaat na ken ka, sinno ka lang nga taon kakabsat, nga di mo lapulusmet, nga supapakan ti apo, iti panagserbi. Amen. DJ, dede ko natin nga utang na loob. Itao nga na mo, serbi ti apo, awan utang na loob na ti Diyos. Kasla awan iti naimbag na inaramid ti apo gangkuana. Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So awan dapat magpilpilit kin ka nga agserbi. Kasi bigbigam, no mabigbig mo ti kinaimbag ti apogan ka, you will serve God. Letter A. Ano ti inted ti apogan ka? Salvation. Amen. Mabalin nga hammo unay, there are times nga kaslaham mo ma-appreciate deta, but as a child of God, as a person, you need to appreciate your salvation. Kasi kastoy kakabsa, dagiti daddo mga relihiyon, agserbida, tapno maisalakan. O, iso nga no, ada kasarsarita yung daddo mga relihiyon, eti lang iti truth nga pakidilan nyo kadakwada. Papandag simba makikapilya, kasi kayat dat masave. Datayo, agserserbita iti apo, gaputa na isalakan tayo. Isu da good works ti salvation. Da tayo, good works DJ resulta ti salvation. So why do you serve God? Kasi insalakan na ka. Response mo. Number 2, provision. Palagip mo no, at dadagiti time ti biyag mo nga permi agkasapulan ka. Like agkasapulan ka trabaho, permit kararag mo, inted ti apo, idiinted na nakalipat ka lataging kuha na akas jayeng kakabsat. Anangarod mo't ita ti response mo ti apo. Diba? O,
No tao timulong kang gagat among nga bigbigan ka, apay nga ti Diyos amo among nga bigbigan. Number 3, protection. Na-experience mo ba ti panangiliklik ti apo kang ka? Ngan ka na disgrasya? Ngan na ipahamak ti masakbayang? Ngan na perdi ti pamilya? Ngan na perdi ti biyag mo? Ngam ti apo inliklik na kakakabsat, ita anang arud ti response mo king kuana. That's why you need to serve the Lord. Awan dapat mangpilit kang ka, mang-pressure. No. The very motivation and reason for you to serve God should never come from people forcing you. It should come from you acknowledging the goodness of God in your life. Amen. Oh, di ka pala matinag deta, kakabsat? Panang protect ka, datayo ko't protektaran na tayo ti apo? Agasam tano, adadigitay saksakit mo kat kunam kat apo. Agasan na, kagserbi akto kang kakong kunam. Apo, solbaron ti problema. No nasolbar ti problema ko, ni karik apo, itad ko ti biyag ko agserbi. Sinolbar ti apo na problema. Nakalipat ka asimot. Kita mo yung kakabsat ti ugali ti nga tao. That is why, deti pa nagserbi, ti kuku at ti pumpunto at deti kakabsat kat ti pa nagserbi, awan dapat iti mangpilit king ka. Sika iti mismo nga mangipilit ti sarilim. Richard Glenn, please give me a ministry. God's been good to me. Anak nga makaturog kang Jack pulo sagtal na nga Jack mapagserbian ti apo, ti ado nga kinaimbag na kanya. Number 4 nga benefit mo, direction ka kabsat. Agasam di pa nang iturturong ti apo kang ka. Kung dakat Pilipinas ita, kasanot biyag mo kakabsat, i-compare mo. Sino kada kayo ti agbabawi nga imay ta Hawaii, kaya kayo tiyot Pilipinas at dahil tayo naman ti ima na? Kaya po, kuremot kasanot rigat mo, tangga kabsat, agad hamumot karot kayat mo ti hamumot isukat nga agsubli kat Pilipinas na. Oh. Mabaling nga iliw mo lat pamilyam ti Pilipinas deta. Ngamno napangkamot nag-grocery ka kapsa to no agawid ka nalipata mong kunam tumutot takmat pagkagatan kastoy adak Pilipinas kung kunam mo ta amen. Amen. Mga kakabsat mas laka di may isang kabsat tayo di kat Tyros makawawidan store mailiwak kang bagat ko nagregat dito may saat no sakita kawamangkit kita kanyak kung kunana una, Cyrus, agawid ka nga magbakasyon ka lang hanggang paterminate. Anong pastor, nakadesisyon ako, jaktok sublia pulusan, narigat. Kung kuna na, ay, among odagad to, 2 months na ibusta na urnong mo, agpakasublia ng kantumatlak Korea kung nakingwana. Praktulat kung kuna na, agawid, 2 months awan day savings na, gusto di ko na, tatagap-apply man ng gagabsat, di ba? So, kadi kay mayamanan ti apo yung panakay dito Hawaii? O ita, anang nga rod, iti ipakita mo't kini apo Diyos, anat isupapak mo king kuana. Dito lang ang point kakabsat kat kwa umdas deta agawid ka nga isot meditate, umdas deta Amen kakabsat? So, ministry is your response to His blessing to you. Amen? Number 2, ikadwa. The second thing you need to understand about ministry is, it is His purpose for our lives. The second word is purpose. Isut purpose ti apo ken ka. No apay nga agbibiyag ka, no apay nga ikan na katibiyag, sino kada kay ti mayat iti long life? Longer life. Tatakil ka kahit mo kay 10 years? Amen, tatakil yun? Kung na ti aboking ka, no kayat mo pa iti 10 nga taon kilyo, kung na ni Apo Diyos king ka. Ikan kat 10 nga taon, ngam ipaay mo ti biyag mong agserbi kanya.
Because if you will not serve me, I will kill you. Kung natin abogin ka. Lakantan. Oh. Ano, bali nga kilyulat nagan mo, isot aramidagkan ka. No, kaya't mo isot aramidagkan ka, agserbi ka ganyan, kung na ni Apo Diyos. Talaga mo't kami nakakabsat. Amen? We exist to serve God. Listen, nagpintas dating nga illustration ng Inko Kidikalman. Nakakita kan iti apple tree, kinan na ti sarili na nga bunga. Awang kakabsat. Kasi data apple tree, it does not exist to eat its own fruit. God sustains the tree to bear fruit for people. Kaya't mga sawan, you and I do not exist for ourselves. Hanggang exist para ta sarilim. Iso nga ikan nakatibiyag ti Apo kasla jay kayo. Iso nga bleblesan nakati Apo kasmut ka di jay kayo. Tapnon ti biyag mo agbalin nga blessing iti sabali nga tao. Amen. Oh, let me give you another thing. Nakakita kan kakabsat iti baybay. Inalunon na ti sarili na nga ikan. O, adape nga rod, adape babani itam no ta baybay mo timangmangan ka deta ikan na. The ocean does not exist to eat the fish. The ocean is being sustained by God and it exists so the fish can live. Do you know why you exist? Do you know why God is giving you life and God is blessing you? It's not for you. It's for others. Serving is God's purpose for your life. Oh. Nawatan nyo deta kakabsat? Isong ano si bibiyag ka ita, panunutem no sino ti tao nga nakaigapuanan nga ti Apo inikan nakatibiyag. Deta church tayo. Deta church iti adda ti panunot ti Apo nga gapo no apay nga si bibiyag ka. Hello? Amen. You see that? I-advise ko kini John Ray. Dapila ni John Ray, di da? Idi agasawa dakin ni Agamon, Eberlin. Oh, number 1 ko na, deti marriage yo, deti relationship yo, John Ray kan Eberlin. Good. It was made in heaven. Amen. Ngem ko na, no apay nga John Ray, no apay nga ni Eberlin ti inted ti Apo kan ka, haan lang ang para kan Eberlin ka, kuno iso na para kan ka. Da kayo nga dua, para ka day church de Hawaii. That's the purpose. Kat no makapangkantot Hawaiian, kat agasawa kay kan Eberlin, kat binaybay am jay church ti Hawaii, bale pinanawam ton, DJ rason ti Apo, no apay nga nagasawa kayo. Did you get that? It's the same thing, I don't know na yan, dahil ko kini MM, I think it's the same way I told to MM. Nohang ko na ibaga deta M, it's the same. Ay, bagag kang ka? Yes. No apay nga ni Shelly tinted ti Apo king ka. Diba? Kato apay nga si Kamat itinted ti Apo para kini Shelly. It's not only, it's for the other. Both for the Lord. Amen. So nga, i-purpose ti Apo kada kay nga agasawa, tapno makatulong kay di church di Hawaii ko na. Katnuhan yun ton nga ited ti biyag yung agasawa para ka di church di Hawaii, awan say-say na ti biyag yung agasawan. Kasi awan kayon ka DJ, purpose ti Apo, no apay nga in the first place, na kayo ti pinili ti Apo ti tunggal maysa. Amen. Tandaanan nyo, purpose kakabsa. Oh. Detakit diti dapat da kay nga agasawa, so pagsarsarita nyo kang kanayon ni kita.
O, naging bagti apo kanya ta. Kung namo ta, dagay nga agasawa. Amen? O, you see? Number 3, it is our path to growth and maturity. Ipanagserbi ti apo kakabsat. Isudeta iti pathway. It is spiritual growth and maturity. I-point ko kahit kung sa dita kakabsat, habang isursurat yo, kasi kastoy deta, isurat yo ba lang, sa dakto kita no adad na nga, eye to eye, iti plastar tayo. Oh, it is our path to growth and maturity. Eta kakabsat ti essence, hindi pa nagserbi ti apo. O din ganda kaon. Ado dagiti tao nga lumaklakay ng mahanagmat mature. Tumatanda pero hindi nagmamature. Agasang ta 20 years old din, si kapelat mangururnos na nagidaan na kakabsat. 18 years old din, manot tawon ti ubing ditan, no, dede ag independent din. 18 na yan. Oh, nakaproud kan, I can live on my own kung kunam 18 years old, di ka pa mo nga ipaknita nagitaam. Kahit na nasawan, tumatanda ka, pero hindi nagmamature. Oh, 40 years old ka, kasla kanya, ti panunot mo, kasla 14 years old, ubing ti kay ayam mo. Hello? Hindi ba na DJ 14 years old ngam ti panunot na no ag desisyon kaslag pampanunot a 40 anyos ti kinasirib na kakabsat. Ang tawag doon maturity. Amo ibang pangas nga natayag kan no lakay kan bagat kan no hanga nagmature ta panunot mo awang quality tabiyag. It's maturity that counts. And as a Christian, uray na bayag ka a Kristiyano, nohang kapay nga agserserbi awang pay ministry, arig na, ang kapay nagmature. Kasi iti manifestation, ti may sa Kristiyano nga agmat-mature, at da panunot na nga makakita ti kasapulan, ket makipaset nga tumulong nga agserbi nga kapsat. Usa agserbi. That's maturity. Dati, sikati masunsundo. Tatta, sikan iti mapan agsundo. Anat na pasama? Nagmature. Dati, sikadete iyas asher da. O, brother, dito ka nga agtugaw. Sister, dito ka agtugaw. Natanggan pa'y ulong. Uyak latang kung kunang. Kasi awan pa'y maturity me. Stubborn ka nasubog ka. Ngam idinaawatam ti ministry ket order ni pastor deta nga naurnos tayo ket hamukayat nga pati sika may saka nga papaanawa. Sika dapat iti agan anawa hang nga papaanawa. Amen. Oh, ket nagmature ka, dito'y ka brother ko na daging kagat. Brother, no problem. I understand. This is about peace and order in our church. Tapos dati sikat ti mayas asher, tatan sikat agi as asher ti tao. Anot nangyari king ka? Nagmature ka. Amen. So ti gauge iti Christian life hanga di kabayag. No di ket di kasanot ka alistom nga nasursuro ti panagserbi. That's maturity. Oh. So nga digiti anak tayo kasla ko madyo nagtipagtaengan. No di na sursuruan deta anak kakabsat nga aglaba, agplansya, agluto. Awan na kakabsat oray ket kasanot laing nang agbasa eta anak pa itulong ta kina valedictorian na tibyak ket di na mo agluto. Di na mo aglaba. Di na mo digiti basic ka trabaho iti panagbiag nga mang biag ti mesa tao. Amen. Dede kung kunan na yung babagutan, talson na, di na ba ang mga labaang kunada no kuha. Sita. I hope maawatan nyo dito itatanga kapsa.
Nag-power, di kiti baga ko. Ministry, ano ti ministry? Response. Ano ti ministry? Purpose. Apo. Ano ti ministry? Maturity. Number 4. It is our reward in eternity. Magunggunaan kanto. Kaya't nasa undeta, anyaman iti impaay mo ti ministry, time nga inted mo. At hamo inyimot deta, hamo ibilang nga pukaw. Talent and treasure, no da dumagat si kapayan ti aggastos. Kung na kumagat bisyam man deto, kung na kumani Preacher Glenn, nalipatan na ka nga inikan ko maitigatan. At inggastusan, i-reimburse ng kat, anong preacher, isumot iti service ko ti apo, no ko namon, haan nga pukaw di kita. Because anyaman nga impaay mo dito'y itinagan iti apo, kung na di Hebrews 6, han na malipatan, at ijay, gunggunaan na kanto. Amen. Reward. Ibiyag tira baw ti dagahang nga pleasure, preparasyon tayo dito, ikakapsan. Number 5 and last, we must be equipped. The word is, nung may panggap ti ministry, dapat ka nga may equip. So nga, isut obra at the next 2 months, i-equip kayo, surusuruan kayo di pa nag-serve. I close with this. Oo. Ni Charlie Kirk, permi nga iso iti issue dito Amerika ita. Last year, lumablabas yan ta Facebook wall ko ni Charlie Kirk. At pinatas ko ata, di kaya clickbait na kakabsat kat issues ti Christian life eh. Doctrinal kan moral issues. Na-interesahan na. Bilbiliba kakabsat nila yung nangagsungbat. Amen. Hindi nga rod. Buy-buyaak, di kaya panagsungbat na kadigiti sa ludsud ti estudyante at university at atiraan at LGBT, abortion, kan di kaya daduman political issues. No moral issues, pero may naglaing. At ako na, I'm a woman, ko na di dyan lalaki. Told you you're a woman. Nalaing. Kayang-kaya nakakabsat. Nalagip ko nga rin ni Kirk, kasi ni Kirk, sharp ti mind. At ni Deti Charlie Kirk, very sharp kakabsat. Hindi libro nga basbasahan na siguro, dumkat amin na panunot na. He was assassinated, you all know that. And died at the age of 31. Siguro kung kunatayo ko, he was too young. But let me tell you this, the greatest ikabin mo na. Elmon. The greatest tragedy in life is not dying too soon, but living too long without ever being used by God. Wow. Amen. It's not the duration of your life on earth. It's the donation. Iparikutan nyo, haan nga kasano nga paatiddugan iti biyag. Iparikutan nyo, kasano ak nga maaramat iti apo. Amen. So amin tayo kumakakabsat, agpaaramat tayo iti apo. At uray 31 years old nga natay. Left a wife and 2 kids and pregnant pa gayam ni Mrs. na on the way. Pero no kita DJ essence ti biyag na kakabsat, kitam ti impact na. Millions of Americans, especially Christians, na nakita ka ko na I am a Charlie Kirk, manuda million kakabsat. The impact of his life. Short life, like our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ, 33 years. But after he was gone, kita nyo imaduti Kristiyano. Manuti tao kakabsat nga naging blessing tabiyag mo. Listen to me. No hamo nga ipandeta nga sistema ta panunot mo, everyday, talabagim ti pampanunot, sarili na ikalagag na, you are not a good creation of God, and especially, you're not a good child of God. Awang pulos na imbag kang God. Awatan nyo kakabsat. Kasi, ti pundasyon deta biyag mo, self. So nga brethren, let us serve God.
Ano na adal tayo? I-review tayo. Keywords. Number 1, serving is your response. 2, it's your purpose. 3, it's your growth. So, hindi ka lang dapat tumatagal at tumatanda, dapat nagmamature. Kailan ka nagmamature? Pag may isip ka ng mag-serve. Number 4, reward. Yung panunutan nga, di kita ipaayo, time, talent, and treasure, pukaw amin. No. It will be rewarded. And number 5, you need to be equipped. All of God's people say, Pagpintas na nga pagtutungtungan nyo itata. I-question nga sumbatan titong galmay sakit, okay? Every one of you should testify. So the ministry mon, istoryam no kasano tragsak mo ngagserserbi ti Apo. Do awan pay, ibagam, ti prayer ko kat maaramat na ti Apo, ti may sa nga nakatatsak, siguro God can use me nga tumulong agdalos. Mga ganon ha? Yun ang pag-uusapan nyo ngayon, okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you for this message. Bless our fellowship time. Akil deti nga mensahe nga bugas ken ramen ipanagtutungtong itatapo dagiti kakapsat. Continue to bless Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, Lira and Sandro. Bless also the men, everyone, Lord, in the place. Bless our brethren in Maui, in Big Island, in Canada, and mainland. In Jesus' name, amen.